Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju posvećenu kućnim ljubimcima. Kao i sve druge emisije, i mi ćemo pričati o koronavirusu, iako nam to nije drago. Naime, mi volimo u našoj emisiji uvijek imati vedre teme, no ovo nije nimalo vedra tema. U posjeti smo doktoru Vladimiru Pezi, koji će nam nešto više reći o virusima općenito, a i onda ako imate neki podatak kojeg još nismo čuli o koronavirusu koji nam napravio velike probleme. Koronavirus, barem onaj s kojim se mi srećemo već dugi niz godina kod naših kućnih ljubimaca, je mikroorganizam, dakle kao i svi ostali virusi, koji jest na granici živog i neživoga, ali ipak kao takav izaziva određene zdravstvene probleme i psima i mačkama. Ono što treba reći, da koronavirus koji mi nalazimo, detektiramo kao uzročnika tih patoloških promjena, dakle tih bolesnih stanja kod naših ljubimaca, na svu sreću ne izaziva najčešće neke ozbiljne promjene ili neke ozbiljne i teške kliničke slike. Najčešće prolazi bez nekih jasnih ili teških znakova bolesti. Ako mi dozvolite, samo da napravimo odmah razliku na samom početku. Dakle, kod kućnih ljubimaca se pojavljuje koronavirus, ali to nije ovaj korona o kojem sad pričamo, koji je ugrozio ljude, tako da ljudi znaju o čemu govorimo. Naravno, to sam i kanio pojasniti tijekom našeg razgovora, da naši ljubimci radi tog koronavirusa koji njih napada ne predstavljaju ni na kakav način opasnost za vlasnike ili za ljude koji su s njima u doticaju. Koronavirus s kojim se mi danas susrećemo kao sa jednom ozbiljnom ugrozom zdravlja pa i života u konačnici nekog manjeg broja ljudi, a zdravlja može biti i puno većeg broja, jest nešto sasvim drugo. Taj virus spada u koronavirus, ali je on jedan promijenjeni virus. Ono što treba napomenuti i pojasniti, da oko koronavirusa sa kojim se mi danas susrećemo u našoj zbilji, postoje još mnoge stvari koje se o njemu ne znaju. Dosta toga se zna, ali nažalost i dosta toga se ne zna. U situacijama kada ljudi nemaju dovoljno znanja, dovoljno informacija, onda se najčešće kreiraju kojekakva razmišljanja, kojekakve ideje, objašnjenja, što bi to sve moglo biti, otkud to dolazi, povezuje se sa nekim stvarima, događajima, pojavama koje zapravo nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Dakle, koronavirus o kojem danas govorimo, COVID-19, jel? COVID-19, tako je, on je samo jedan član familije koronavirusa i da ne bi ljudi mislili da je ovo naš prvi susret sa koronavirusom, treba reći da je 2003. godine prvi put nastala panika, uvjetno rečeno, vezano uz koronavirus bolešću imenom SARS. Dakle, tada nismo povezivali baš izravno da je u pitanju koronavirus. I u razvoju SARS-a kao bolesti, dakle i u nastanku epidemije koja je bila naravno vezana uz koronavirus, otkriveno je podrijetlu kako je taj virus mutirao na neki način i ugrozio život ljudi. Naime, ishodište virusa je jedna vrst šišmiša. Tim šišmišima hrani se jedna divlja životinja, slična mački, malo veća, malo drukčija, ali na neki način slična mački, zove se cibetka. A cibetka je veoma često delicija na stolu kineskih obitelji. Dakle, služi kao hrana. I to je bio taj put
kojim se virus transformirao. Dakle, kad jedan virus ima mogućnost jednostavnog prelaska, biološkog prelaska sa jedinke na druge jedinke, on tim putem i relativno brzo mutira. Nakon SARS-a 2012. godine javila se bolest imenom MERS. Također je otkrivena etiologija, odnosno ishodište virusa, a to su bile jednogrbe deve. Dakle, i to je bio jedan virus koji je početno bio u devi, pa je prelaskom na druge biološke jedinke, pa je čovjeka mutirao i izazvao to što je izazvao. Danas se susrećemo sa nekim novim oblikom tog koronavirusa, o kome ćemo tek naučiti mnoge stvari koje trebamo. Da, ali koji nam je napravio ogromne probleme. Evo, saznajemo i veliki broj žrtava i on se širi, imamo život koji nam ne liči na život. Naravno da je to problem s kojim smo mi suočeni, ali ono što treba reći kad već govorimo o problemu, da kako da ne postoji jedinstveno rješenje, ali ono što je važno, da se okanimo vlastitih idejnih kreacija o tom što bi trebalo raditi, kada bi trebalo nešto raditi, kako ćemo se ponašati, onako kako mi želimo ili na neki drugi način. Ne. Pravi način kojim će se suzbiti ta pošast koja danas vlada jest do kraja poslušati savjete i preporuke stožera koji se bavi tim problemom i do kraja izvršavati naređene mjere. To je jedan dobar put kako ćemo smanjiti, bitno smanjiti štetu koja nastaje radi razvoja koronavirusa. Stožer svaki dan izdaje sve informacije i vjerujemo da ih svi već znaju i treba ih samo poštivati. Naravno, dakle, to je jedini pravi, sigurni, pouzdani put. Drugo što treba reći, iako je ovo emisija o našim kućnim ljubimcima, ali vlasnici naših kućnih ljubimaca su ljudi koji su, kao i svi ostali, potencijalno ugroženi infekcijom, naročito ako ne slijede upute stožera o ponašanju i sa ljubimcima i sami sa sobom. Dotaknimo se mi onda tog našeg terena gdje sad govorimo o, malo imamo jednu humanu temu, pa sad imamo jednu našu temu emisije. One su isprepletene. Kako povezati, dakle, a raščlaniti ono što je nama najvažnije, da ljudi ne dobiju krivu informaciju? Dakle, ono što treba reći, koronavirus sa kojim se mi u veterinarskoj praksi susrećemo nema veze sa ovim koronavirusom sa kojim mi danas imamo probleme. Koronavirus koji napada pse i mačke ne napada čovjeka i ne stvara čovjeku probleme. Dakle, temelj u provođenju tih mjera jest jedna posvemašna, temeljita higijena. Redovito pranje ruku i to sa sredstvima koje sa sigurnošću rješavaju infekcije virusima ili viruse koji bi se mogli naći na rukama. Drugo, održavati higijenu svog ljubimca, što je veoma važna stvar u sprječavanju mogućih problema. Vjerojatnost da bismo preuzeli nešto, dobili nešto od našeg ljubimca je veoma mala. Neću reći apsolutno zanemariva, ali veoma mala. I treba pojasniti dva pojma. Jedan pojam govori o infekciji, odnosno o zarazi, a drugi pojam govori o kontaminaciji. Naime, javljaju se neki članci po portalima, po tiskovinama i tako dalje, koji su možda su upitnog izvora, upitne istine, dakle nešto što mi ne možemo sa sigurnošću provjeriti, o nekim potencijalnim opasnostima koje bi mogle proisteći iz doticaja sa ljubimcima. Ono što treba reći, teoretski, da postoji mogućnost, teoretska,
da se dlaka ljubimca kontaminira. Da se netko tko je pozitivan To je isto tako sve i čovjek kontaminira. iskašlje, naravno, iskašlje iz kiše izravno na dlaku psa. Pa da ga nakon toga netko dira. Dakle, ali to je nešto što doista spada u malo vjerojatnu kategoriju. Znamo sve mjere što treba poduzeti, a sad predlažem da pogledamo prilog. Mi smo pripremili prilog o higijeni, kako održavati njegu dlake psa. Pogledajmo. Obzirom na trenutnu situaciju u Hrvatskoj vezano za koronavirus, potrebno je kao i za nas i uvoditi higijenu kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci žive s nama u kući i jako je bitno da uvodimo i njihovu higijenu i pazimo jako na nju. Kada dođete do svog kućnog ljubimca, prvo što vidite je stanje njegove dlake. Kada ga podragate, pomazite, već vidite i sami greške koje možete sami odmah riješiti, a to je zapetljanost dlake. Kod dlake, ako imate psa koji ima dugu dlaku, uvijek vidite da je zapetljana, ako je zapetljana iza ušiju, iza nogica, tu na prsima, da vidimo, ovdje ispod trbuha, iza nogu i kod repa. Možete uzeti slobodno četku i proći sa četkom koju imate i ako ste zapeli, znači da se desio čvorić. Kod čvorića, ako se desi, evo ga, tu je jedan, onda uzmete četku koja je u tipu ove i samo prođete da razbijete taj čvorić. Evo ga, to je bilo jako brzo zato što ovaj pas redovito održavan i četkan. Samo prođete sa četkom do kraja da vidimo koliko je njegovo stanje dlake čisto. I ako zapnete, ponovite taj postupak i to je to. Ako bude dlaka zapetljana do te mjere da je čvorić veći, imate četke u tipu ove, to su vam trimeri. Sa trimerom samo dođete do, recimo ako je ovdje čvorić, od kraja čvorića prema dole, pa od sredine čvorića prema dolje. Evo tu je i baš jedan, nisam ga ni vidjela. Znači, od kraja čvorića prema dolje. Neće boljeti psa zato što držite dlaku od korijena do sredine i zapravo čupate ovaj kraj, toga apsolutno ništa ne boli, a rješavate čvorić. Evo još malo i čvorić je gotov. Također možete pošišati dlakice koje ovdje vire, to su zastavice. Možete ih samo malo skratiti. Ne bojte se, nećete ništa pogriješiti ako malo odete predaleko, samo pratite dlaku kak izgleda pri vrhu i samo povučete sa škarama. I to je to. Ako i pogriješite, nema veze. To nisu izložbeni psi, to je vaš kućni ljubimac, narast će dlaka brzo. Tako. Eto, idemo se kupati. Pas je spreman za kupanje nakon četkanja. Evo, vidjeli smo kako treba pravilno održavati i njegovati dlaku psa. Što dalje? Dakle, jedan od načina koji je prilično pouzdan u sprječavanju širenja, dakle, bilo kakvih infekcija, ne samo koronavirusa, ne treba zaboraviti, ponekad vlasnici to zaborave, da na koži psa postoje i neke druge bakterije ili virusi, bakterije posebice, koje mogu ugroziti zdravlje. Dakle, treba voditi higijenu radi svih mogućih okolnosti, ne samo radi jedne okolnosti o kojoj sada stalno razgovaramo. Dakle, psa treba okupati. Sredstva koja ćemo koristiti pri kupanju psa je najbolje odabrati u dogovoru s veterinarom. Zato što će veterinar preporučiti preparat koji je baktericidan, koji je virucidan, koji je fungicidan, dakle koji djelovanjem uništava i viruse, i bakterije, i gljivice itd. Nakon šetnje treba dobro oprati šape. Dakle, a to se inače radi, ali ovaj put bi to možda trebalo biti malo pažljivije, jer i to je način zaštite. Koliko god ta vjerojatnost bila mala, koliko god ona bila gotovo zanemariva, uvijek neka vjerojatnost postoji, a ako postoji mogućnost da i tu najmanju mogućnost otklonimo, učinili smo veliki posao. Pripremili smo prilog i o kupanju pasa, pa evo, pogledajmo ga zajedno. Kupanje definitivno treba biti
toplom vodom, nikako ne hladnom. Može biti mlaka, to bi bilo idealno, zato što pas ipak je pod laganim stresom ako se često ne kupa. I neće mu biti problem ako mu stavite lagano, blagu, toplu vodu. Kupanje pasa ne smije biti često, osim ako koristite šampone koji ne skidaju loj kože i loj dlake. Tada može biti češće kupanje, jer kod psa je to jako bitno. Loj kože štiti psa kako od hladnoće, tako i od topline. Općenito ga i dlaka štiti, zato definitivno ne smijete niti šišati pse u vruće vrijeme previše. Bolje četkati i bolje isčetkavati i češće kupati, jer tako ćete riješiti problem sa dlakom. I ako pas ima problema sa kožom, možete pripaziti na to. Kod kupanja možete koristiti Plivasept, on skida alergene i isto tako jako je dobar dezinficijens vis-a-vis ove priče sa koronavirusom. Pripazite samo ako je pas osjetljiv. Uvijek pitajte veterinara da li to smijete. Krenimo sa kupanjem. Znači, vodu uvijek složite da bude mlaka, to smo već rekli. Pas se ne bi smio prepast, ako se i preplaši, nema problema. Podragajte ga, pohvalite. On je stvarno super, vidim da nema nikakvih problema. Voda je već odmah pretopla, ja ću je samo lagano smanjiti. I polagano krenuti prema šapicama. Isto kao i kod nas, kad se mi tuširamo nije nam baš drago da se odmah namočimo sa vodom. Znači, šapice, lagano dižemo gore vodu, prođemo preko cijelog psa, bravo! Cijelo vrijeme ga hvaliti, pričati s njim. Kada vidite da ste to napravili, možete staviti šampon. Evo, okupali smo psa, nadamo se da smo smanjili opasnost od koronavirusa. Što slijedi dalje? Dakle, ono što trebamo savjetovati vlasnicima pasa, sa mačkama moram priznati malo teže. Prije svega one imaju nekakav svoj život i nije ih uvijek lako držati pod nadzorom. Pse ipak je puno lakše, puno jednostavnije. Dakle, pse treba voditi na povodniku. Ne bi ih trebalo puštati slobodno radi mogućih neželjenih kontakata, jer ako ode, zaigra se, kontaktira s nekim, s nečim, može postati mogućnost. Dakle, to treba otkloniti. I ono što je veoma važno, da kako da u svim postupcima koje provodimo mislimo na svoje zdravlje. Ali moramo misliti i na zdravlje naših ljubimaca. Jer ovaj njihov koronavirus koji s nama nema veze, Ponavljamo ponovo. Dakle, koronavirus kojeg već znamo kod pasa od davnina nema nikakve veze s ovim oblikom sada. Tako. I nas, taj njihov virus ne ugrožava. Njihov virus nas ne ugrožava, ali ugrožava druge pse, odnosno druge mačke. Najčešće se širi izmetom. Stoga, iako je to zakonska obveza vlasnika da očisti iza svog psa, ali neka ujedno sada razmišlja i inače da tim čišćenjem održava čistim i lijepim naš grad i da tim putem spriječava širenje bolesti na druge pse. Vi ste dali već nekoliko intervjua u vezi ove teme, evo vidimo, zovu vas svi, a mi vas nekako privatiziramo za našu emisiju i ekskluzivu. Što su vas sve pitali drugi mediji? Što ste već odgovorili na pitanje ovog novog oblika koronavirusa koji ugrožava čovjeka? Zapravo su nekako razgovori veoma slični, mada moram reći da je ovaj naš razgovor najsadržajniji i čini mi se da smo uspjeli približiti našim gledateljima pojmove o kojima se govori. Ako govorimo o virusima, onda govorimo o nečemu što je na granici živog i neživog. Od čega se virus sastoji? Da pojednostavnimo stvar. Od kapsomere, dakle od ovojnice,
unutar koje se nalazi ili DNK ili RNK. Dakle, to su ribonukleinske kiseline. Koronavirus je RNK. I sada, kao što mi ljudi koji smo najrazvijenija bića na ovoj zemlji, koji imamo razum, intelekt, duh, dakle, koji smo stvarali na neki način ovaj svijet ili barem dio svijeta, imamo isti poriv kao što ga ima i ovaj mali virus. Veliki psihoanalitičar Fromm je u knjizi I bit ćete kao Bog napisao jednu zanimljivu rečenicu u kojoj je rekao, dakle, ovim svijetom, pritom je mislio na biološku dimenziju ovog svijeta, upravljaju dva temeljna nagona. Nagon za samoodržanjem i nagon za produženjem vrste. Sve drugo su izvedenice iz ta dva nagona. E sad, što mi kao ljudi prepoznajemo te nagone, radimo to što radimo da ih realiziramo, jer nam o tom ovisi život. Ali jedan mali virus koji ništa nema osim DNK ili RNK, u tom segmentu ribonukleinske kiseline ima sve informacije koje su važne i potrebne da bi se taj mali virus, koji se sad zove korona, može se zvati bilo kako neki drugi virus, da se samo održi i da produži vrstu. On ulaskom u stanicu, u živi organizam, on hakira naš DNK i prilagodi ga sebi, postaje kao on. I on se izborio za svoju egzistenciju. Dakle, doista ima jako puno tajni i na zemlji i u svemiru. I ova bolest virusna, dakle, kao i svaka druga virusna bolest, ima svoj uzlaz, ima svoj vrhunac koji traje neko vrijeme i svoj pad. Da, i to sve treba preživjeti. Pa preživjet ćemo. Dakle, treba vjerovati u dobro, ali treba i poštivati sve standarde koji će nam pomoći da nam bude lakše. Veliki broj ljudi je u izolaciji, u karanteni, a vlasnici su kućnih ljubimaca. To je svakako tema oko koje bi morali na neki način zajednički jezik i metodologiju pronaći i veterinarska i struka i medicina. Dakle, tu je ponekad jedan kompleksan sadržaj. Kako kontaktirati, kako komunicirati sa nekim tko jest korona pozitivan, dakle, ko je zarazan za nekog drugog. Kako uzeti tog psa, a da taj koji psa uzima nije ugrožen. Dakle, moraju se naći, i to veoma brzo, načini, modeli ponašanja i organizacije da se može pomoći i tim ljudima, ali i tim životinjama. Mi smo posjetili klub Alpha Canis koji je pozvao sve one koji nisu u karanteni, koji nisu u izolaciji, a kod kuće su možda zato što je firma stala sa radom ili imaju neki drugi razlog da ne idu na posao, da dovedu pse kako bi proveli zajedno vrijeme na njihovom terenu, pa evo pogledajmo prilog. A sukladno novo nastaloj situaciji sa koronavirusom, bili smo prisiljeni prilagoditi se sukladno preporukama Nacionalnog civilnog stožera u Republici Hrvatskoj, tako da smo otkazali naše događanja koja su bila predviđena za travanj i svibanj. Naime, trebali smo imati naše popularne dane otvorenih vrata udruge Alpha Canis, gdje smo uvijek, kako sama kaže riječ, otvarali smo vrata. Ljudi su dolazili, mi smo se tu družili, skenirali smo pse, davali ljudima savjete, svašta nešto. U svibnju smo trebali održati našu poznatu frisbee maniju, međutim, kako stvari stoje i to smo otkazali. Međutim, s obzirom da nam je došlo lijepo vrijeme, s obzirom da svi imamo, odnosno vi koji imamo kućne ljubimce, bez obzira na sve preporuke koje jesu, mi moramo izaći našim kućnim ljubimcima vani, moramo se kretati na otvorenome,
ovim putem pozivam ljude da jednostavno dođu k nama, kao što i dolaze. Mi u zadnje vrijeme, moram priznati, imamo, valjda kako ljudi imaju sad dosta slobodnog vremena, s obzirom da većina velikih firmi ne radi, većina ili rade od doma ili imaju nekakva skraćena radna vremena, ljudi dolaze sa svojim psima i bave se sa svojim psima. Tako da mi gledamo nekakve pozitivne pomake u toj cijeloj priči i stvarno smo otvorili širom vrata, znači uveli smo i nekakve dodatne smjene, znači ne radimo više samo ujutro i popodne, gotovo cijeli dan se nalazimo tu, uvijek je neko dežuran, prihvati svakoga i pruži pomoć svakome kome to treba. S obzirom da živimo u nekakvom sasvim novoj situaciji za nas, za naše kućne ljubimce, trebamo se prilagoditi toj cijeloj priči i ako nismo u onoj samoizolaciji, ako nismo u karanteni, preporuka i nacionalnog stožera je da ne idemo u nekakve zatvorene prostore, da se ne družimo po nekakvim shopping centrima, nešto, ali možemo doći, i ne da možemo, nego moramo izaći vani sa našim kućnim ljubimcima, moramo posvetiti pažnju tim kućnim ljubimcima. Međutim, što ćemo sad? Hoćemo zatvoriti te pse doma, zatvoriti se zajedno s ljudima i strahovati što će se dogoditi. Ne, ti psi moraju doći, moraju izaći vani, moraju se socijalizirati, jer koronavirus je sada, on će proći, nadajmo se čim prije, mi ćemo morati nastaviti dalje živjeti sa tim kućnim ljubimcima. Mi ovdje u klubu provodimo, evo i sad imamo nove naše snage, nove trenere koji su završili zadnji sad tečaj za trenere. Oni imaju svoje nove pse, mi s njima uredno provodimo socijalizacije i to za sada ide čisto dobro. Ali ponavljam, vrata udruge Alfa Canis su otvorene za, znači, sve nove i svi su dobro došli. Evo, vidjeli smo kako naš višak vremena, znači koji je umjetno stvoren situacijom u kojoj se nalazimo, možemo pozitivno iskoristiti kako bi, znači, socijalizirali naše kućne ljubimce, kako bi nešto postigli, nešto napravili, znači taj pomak u odnosu između nas i tih naših ljubimaca. Tako da, evo, još jedan puta sve vas pozivam, vrata udruge Alfa Canis su vam otvorena i svi ste dobrodošli. Evo, ovo je možda prava prilika da psi dobiju svoje vrijeme uz vlasnika, jer vlasnici od posla ponekad zaborave koliko vremena trebaju posvetiti svojim životinjama. Mi kad govorimo o vremenu koje posvećujemo našim ljubimcima, onda imamo na umu, rekao bih, jedno normalno vrijeme. Ovo vrijeme danas nije normalno. Pa tako i naši postupci, naša organizacija života mora biti prilagođena tim novim okolnostima. Što se tiče pomoći ljudima koji su u izolaciji ili u karanteni i njihovim ljubimcima, mislim da bi se trebalo temeljito savjetovati i porazgovarati sa medicinskom strukom, da veterinari i liječnici zajedno i to brzo nađu rješenja kako bezopasnim učiniti želju da se pomogne i njihovim ljubimcima. I na kraju razgovora, što još poručiti je da je optimistično? Ono što jest optimizam, nemojte se plašiti svojih ljubimaca, oni nisu izvor opasnosti za vas. I dalje ih možete i njegovati, i maziti, i voljeti, uz pridržavanje svih preporuka temeljnih higijenskih navika, redovitog pranja ruku, pranja ljubimaca, dakako, paziti na šapice, paziti na neželjene kontakte s nekim drugim životinjama ili nepoznatim ljudima za koje ne znate je li kakav nosioc infekta ili nije. Dakle, u sklopu uobičajenog držanja, uz preporuke i struke i ponašanja po preporuci stožera, siguran sam da će se te opasnosti svesti na onu mjeru u kojoj je to moguće svesti. Ovo ste optimistično zbilja rekli, hvala vam lijepa. Evo, vjerujem da ova rečenica daje nadu da će se ovo sve brzo završiti, jer previše toga što nije lijepo. Hvala i vama. Hvala vam lijepa na razgovoru. I stigli smo do kraja naše emisije koja tematski nije uobičajena, ali je tema o kojoj je trebalo govoriti. Volite životinje, pomažite im i slušajte upute stožera. Hvala vam lijepa što ste bili uz nas. Doviđenja.